Sus Leon! Anya ti aramidam! Inisbom mo tantiref! Anya? Ay, salbag kalaklakayan, Leon! Ipagarup mo sa amoten a si Arday taref! Saan ka niya si Ardi tao, Sonya? Saan? Ref tayo na ita! Ay isumit lagaya manalami bagay. Anya lakit din! Nabarte ka manan! Iso adi mo amuti aramidam! Nagangsagan ti ref tayo! Aginom tayo lang, tatalyon. Siyak ti makamoy ti arak. Ayos! At naman ng libreng arak, Alex. Una, tatalyon. Kakaiso na nga da kwartak. Di aginom tayo iti arak. Tumagayak man nga no, madigos ti bagis ko iti arak. Ay, una, tatalyon. Mabitlahe ka, takarga kiti arak ti basom. At dita, tatalyon. Aksat kan. Ay na! Wow! Nagbanglo ti arak. Alex, kasla... Apay tatalyon. Wow! Wow, siya balasang. Sa dinaw, tatalyon. Apay di mo makita dahil lumabas, Alex. Ni Nana Joy ti dakdakamatam, tatalyon. Ay, wen, Alex. Saan ka di abalasan dahil tabakay? Baak? Wen, tatalyon. Baak ni Nana Joy. Nagganas jaw? Anya nagganas jaw, tatalyon. Dahil ka kumati asawa, Alex. Materialis fuertes. Uray no bakitin, ay na nagsipukil na tati pamagina, jaw. Anya? Dayday, nakalabasin ni jaw. Wow, nagmayat laki din ti panagkin ni ti patong na jaw. Ay na, nabartek ka manin asimbang petyon. Day talata nagbarbartek ti aramidam. Who are you anyway? Di nakpayan mailasin nga asawam, Leon? Huyo! Huyo tarupam. Hindi ikaw ang asawa ko. Iba ang mahal ko. Anya ka din ti sasawam, Leon. Nabartek ka ngamin, iso adi mo manin ammo tilubong mo. Siyak ni Sonya nga asawam. No talaga si ka ni Sonia nga asawa. Ipakita man nga raw ti siding mo iti patong mo. Anya? Apay nga ipakitak ti siding ko, iti patong ko? No di mo ipakita, hindi ikaw ang mahal ko. Anya? Lumayas ka sa house ko. Hindi kita kilala. Yun o. Ay, salbag kalaklakayan. Sige, mabit lang ta ipakitak ti siding ko, iti patong ko. Aday ta, kita umon ti siding ko. Kita man no ada siding iti patong mo. Anya, makontento kan? Asya ki asawa, Leon? Apay nga da siding iti patong mo, Tinulad mo ti siding ti asawa ka niya. Anya? Peki ka nga asawa. Sana si ka ti asawa. Nagpangit ka. Idinto ta na pintas mo't basit ti asawa. Anya? Ay, kadigdigos ko. Nagmayat ti agdigos. Nangrunak at napunot ti panawan. Asino mat day tangag tuk-tuk-tuk. Ay, nalabit akaruba. At dalakit din napatag nga ibagan na kanya. Inakman ket dilokatan tiri daw. Sonia, asawa.
I love you. Inarakong nakutan, Leon. May liwakan ka na, Sonia. Tinakangkan, Leon. Saan asak ni Sonia nga asawam? Hindi ka man naging koko na, Sonia. May liwak ka talagan kan ka. Tinakangkan, Leon. Makikiyak dito. Makikiyak. Ha? Oh my gosh! Ni mo tatalyon di rimwar iji balay danana jaw. Ay. Anya ngay ti inaramid na dita. Uy, nagmayat ti isum na rimwara. Nakaisum betlatan. Ay. Delikadon da ito. Agturong matin dita ayang gaw. Adaytan. Tatalyon! Si Kamot Gayam, Alex. Tatalyon. Anya nga iti inaramid mo dita balay danana jaw. Nagganas jaw. Anya tinagganas, tatalyon. Awan, Alex. Anya ti kahit asawan ti papanyo dita balay danana jaw, tata. Simraw di sakit ko, Alex. Anya sakit mo, tatalyon. Simraw di kinakabaw ko, Alex. Ay, sa balimatan na balay ti sinarakaw. Anya laki din, aya. Anya? Uway na, Alex. Simraw di kabaw asakit ka. Ipagarop ko abalay mi ti balay ni Jawi. Isungay muniga latan na. Anya laki din. Anya? Apay nga itakala nga si magpatlyon. Imbag man ta nasurutan pa itinagawid. Isika ka din data, Sonia. One, siyak daytoy, Leon. Si Kamot nagpaisaon, Sonia. Ay, pasensya ka na. Simrumanin ti sakit ko akabaw. Kano pa yan nagkabaw ka, ha? Leon? Ako Idi pa'y angag kabaw Adon ti malipatak no kwa. Kat, nangan ka ka din? Ay, nalpasin Nanganam ngay. Ijay Sa dino nga ijay, tinanganam. Basta ijay, Sonia. Nanganakaw, di na kong pagparikutan. Ay, nalpas ako na nagdigos. Duadaras ti pa nagdigos ko. Gaputa nagpudot ti panawan. Adag tok-tok-tok itiri daw. Nalabit anilyon dayta. Kat simrumanan ti kinakabaw na. Ay, karti nga kalukapan tiri daw. Mailiwag manan ka. I love you. Ay, sus! Agkabaw ka manan yun. Ipagarop mo manan na siyak ni Sonia. Si Kamot talaga ni Sonia. Leon. Sonia. Leon. Sonia. Ay, makaambunitan. Wan. Siya ko ni Sonia. Tatalyaw, naggapu ka man hindi ta balay danana jaw. Ay, Jaski, na ito yung sakit. Simro ka di man hindi sakit mo akabaw, tatalyaw. Ay, wan nga rod, Alex. Ay, sa bali manan abalay, tinaturong ka. Ay, Apay nagbayag kayo dita balay danana jaw. Kwa. Ay, nakaturog ak dita balay da, Alex. Nakaturog kawin no. Nagkaida kayo kininana jaw. Dahil tangiwat mo, Alex. Amangan mo at damakangagkan ka. Nagmalmalam nga awan ka dito'y balay, Leon. Sa dino, tinaggapuam. Jack amaw, tinaggapuak, Sonia. Anya? Ay, naiyaw awanak. Ay, anya laki din. Iso nga italae nga nagawid Anya lakit din to'y asawa kaya.
Simrumanan ti kinakabaw na. Wen nga rod, nakaron ti kinakabaw ko, bakit? Adon ti malipatak. Ay, anya laki din. Imbag nga rod ata nasurutan pa'y tinagawid, lakay. Wen nga rod, bakit? Iso apasin siya naklatan no sa balay ti maturturong ka. Naumay ka nga rod, tayong kamanganan. Imo na akon anangan. Ay, nalpasan, bakit? Anya tinalpasan, Leon? Ha? Ukwa. Nalpasa kon anangan. Nanganam ngay. Ijay Sa dinumanan nga ijay. Diyak matan malagip no siya dino tinanganak. Bakit? Libre ka man ni ti arak, tatalyon. Kanta man rin kwartak. Aginom tamanan ni ti arak. Ayos! Nagganas daw. At damanin arak nga numenta. Anya laki din. Maya ti arak, tapagkabawon na tilakay. Anya ka din dito asasawam, Alex. Amok ata tatalyon. Anya ti amam. Agin kakabaw ka laeng, tapno makapan kay di balay danana jaw. Anya? Jak ibagbaga tinakita kiti na minsan, tatalyon. Ha? Anya tinakitam, Alex. Ay, basta jak ibagbaga, tatalyon. Ibagamon, Alex. Nagsala kayo iti bugay kininana Joy. Anya! Nay, adda ka mo dito balay, Vina, anak ka. Wen tatang, nangyagak iti sidain nyo kininanang. Haya, Tatang, apay, adamot lipstick di tapingping nyo. ha? Adda ay, anak ka. Day taman ni, talo a lipstick tinaimarka iti pingping nyo, tatang. Anya? Apay nga da lipstick iti pingping nyo, tatang. Inagkan na kayo ka din ni nanang? Anya laki din to'y anak ka. Tila madlaw na. Punasan nyo met atin na imarka a lipstick iti pingping nyo, tatang. Wine, anak ka. Ay na, agkabawon ni tatang mo, Vina. Adon ti di na malagip. Ha? Kasla saan mo't nga agkabaw ni tatang, nanang? Ay, agkabawahan, anak ko. Kasla saan mo't nanang? Ay na, talagang agkabawan. Kasla jakpat yan nga agkabaw ni tatang, nanang. Ha? Limpyo mo't ang makisarsarita itay kanyak. Awan mo't di pakadlawan nga agkabaw ni tatang, nanang. Si kayo mo ti masabat ko dito'y dalan, antison niya. Kaslad da sapsapulin nyo Di man angkel mo, Alyon. Nakitam ka, day? Nakita kita'y agsapa, ante. Sa dino, kitiw. Ijay karayan, ante. Ha? Anya nga, kaya aramidan na iti karayan. Agdigdigos, mate. Anya? Apay ka day, ante. Kasano? Kat saan mo tin nga agaw awin iti balhay me? Malaman, ngam di mo't lagawidan. Ang mga nuwad dapay ijay karayan nga agdigdigos, ante. Nagmalmala managdigos iti karayan? Ay, simruman nga tanti kabaw na Anya? Agkabaw ka din ni uncle, ante? Wan kitiw. Nakaron day sakit na akabaw. Aya? Oh, kaslasaan mo nga agkabaw ni uncle yun, ante. Pagkunaamat, kitiw. Limpyo mo ta kasarsarita. Di nanto pa'y malipatan tayo ginumiti arak. Anya? Sabali ti agparparik na kanyak. Dayjay, rimwarmanan nilyon. Ha? Surotak ti awanan bain. O dayjay, talyaw at talyaw di ta paraangan. Ha? Adalakit di saan anasaya at nga aramidan na. Sige, surutan ka iti sa tinuman apapanam, Leon. Ha? Ti awanan bain alaklakayan. Simrak iti balay da joy. Ne, anya nga iti aramiden na dita. Simrak motlat ta akas labalay na. Ha? Nasiputak ti panangibaba ni Joy iti kortina. Ha?
Ay. Madida ito yan. Mapanak di tabalay ni Joy. Ay na, nagbanglo ka, Sonia. Ay ayaten ka unay. Ayatan ka mat, Leon. Ay na. Akabaw manin ni Leon. Ipagarup na siyak manan ni Sonia. Ang okay lang. Anak ko penakman met iti naka-erot. Sonia. Leon, lakay. I love you, Sonia. Oh, I love you too, Leon. Nakalukat tiri daw dito'y kusina. Sumrekaklatan, tapno makit akno anya ti aramidan dagiti dua. Sa dino nga dagiti awanan bain, nagalas tilangada, payman, agbabawi kayo iti aramidak, agsubliak ditoy. Awanan kayo itibain! Ay na, nagpintas ka talaga, Sonia. Awan umasping iti kinapintas mo. Nagtaar ka mat, Leon. Awan umasping iti kinataar mo. Si kalaeng ti babae iti biyag ko. Si kalaang matilalaki iti biyag ko, Leon. Ay na, nagsamit na ganda kita abalikas. Awanan kayo itibain! Naglangis na naman! Mapasma kayo kuma! Awanan kayo itibain! Aguri-guraksan, Sonia. Agasam ngay. Sa nga timba na lami sa danom timpuyat mo kada kami. Wan! Inikak iti ice, jay danom nga imbuyat ko kada kayo! Day tati maghanap mo! Agin kakabaw kalagayam, tapno nawaya ka mga ramin iti kay kayat mo, Leon! Pakawanan nak, bakit? Saanan ang maulit tinaramid ko? Talaga saan na maulit inaramid mo? Kaputa manipon ita! Ang sinatan! Anya! Buisit! Ay, buisit na talaga! Kasang sangpet mo pala ang anagapo iti trabahom. Mabadbad trip ka manan, ago. Agresign na kaon, Juna! Yak kaya ito yung nagtrabaho? Anya, 5 atawan ngay bagbagam nga agresign ka. Ngam di mo mat-aramidan. Aha! Anya lakit din da ito ataw. Tunggal ada di na magustuhan. Agresign adago santi kayat na. Ay kat makitam to Juna! Agresign na ka talaga iti trabaho. Anya manen ayati nagsakitan tinakam mo, ago. Ay basta! Kagurgurak dagiti katrabaho. Nagbasit pa iti sweldaw. Anya lakit din da ito atao. 5 atawan nga ibagbagam ang nagbasit ti sweldo. Apay nga rod adi ka pala agresign. Ay kat makitam to Talaga, nga-agresign na kaon. Anya mo tanti kastoy abiyag. Ha? Agpupudot ka manen asimangpat, ago. Apay aya. Awan pa'y makukwarta. At dangag pa'y so trabaho, ngam nagbasit mo ti sweldaw. Ay kat ano sam alakay. Na ano san tamat ti mano atawan apa nagtrabahom iti kumpanyayo. Anya kalakit din. Pagkalmaan man day tarik nam. Tapno saan ka ama stress. Na ulit-ulitin na ti Masikurana ka talaga, Juna. Kaya't konti ag-resign iti trabaho. Manan, day tamanin pa nag-resign mo ti ibagbagam, ago. Agoo yung kansamatan. Apa nga ibagam nga guuyong Juna? Kasano? Ulit-ulitam nga ibagang nga ag-resign ka. Ngam di mo mat-araramidan. Isulatan ti ibagbagam no agbusor ka. Ay kat makitam to, Juna. Talaga, nga ag-resign na kaon.
Nasaya at tasimmangpet kan ago. Ikan nakman iti paggatang ko iti bitsen kan sidaan. Ay sus, bad trip ka manin asimmangpet ago. Kun namanin kita. Nagdagsen ti barukong ka, Juna. Apay manin aya ago. Feeling ko kat pagkaykaysan da kaya pagtrabahoak. Kabusor dak. Anya? Agresign ako, bakit? Talaga, jak kaya atin ti agtrabaho iti daya kumpanya. Anya? Agresign ka manan? Ay na adon adaras nga imbagam dayta kanya. Ngum aging dayta, di ka pa'y mat nagresign. Maminsan pa ay agresign akon. Kita man ti laing daya opisina. Kat no siyak ti kalaingan at trabahador iti daya kumpanya. Anya? Sigurado alap dandak met laeng agresign. Gapot na mapukawan da iti nalaeng nga empleyado akas kanyak. Anya? Pioneer ko naman. Siya ka unti may sakadag iti kabayagan iti daya kumpanya. Iso alap dandak met laeng agresign. Pare ako, talaga ka di nga resign ka ni ti trabaho? Kun naklaeng dayay, pare Martin. Ay, sayang mit ano resign ka ni ti trabaho, pare ako. Kun naklaeng nga raw niya agresign na kaon. Ta bot-bot nga klaeng dagiti katrabahwak. Aya, Uray no ibagak nga agresign na kiti boss kao. Lapdan nakmutlaeng. Gaputa siyak ti kalaingan iti daya kumpanya. kasta ka dahi, pare. Ay katuwen, pare Martin. Kalaingan ko naman. Masayangan da kanya kaga po na bayaga ko ni Jing agtrabaho. Anya jay nadamag ko nga agresign ka kanon, ago. Pudnaw, tinadamag mo, boss. Agresign ako, gaputa jak magustuhan ti ugali dagiti katrabahwak. Kasla, pagkaykaysan da. Agpanunod ka kumaan na imbag, ago. Narigat ti basta agresign iti trabaho. No jak lapang panunutin na nabayaga ko iti dayta kumpanya. Talagang agresign ako, boss. No adaman di mo magustuhan kadagiti katrabahwam, di mo latay da ni kaskaso. Saan ka nga agresign? Kaputa ka sa pulan da ka dito'y kumpanya. Makitam, bakit? Imbagak nga agresign na kaon, ngam linapdan nagtibos ka. Imbaga na paya ka sa pulan da kiti kumpanya. Ha? Kinapudno na, Juna, bakit? Kaya't ko pa'y tiag trabaho iti daya kumpanya. But nga klaeng dagiti tataw ijay. Anya? Kunamlan naglalaing dagiti duma trabahador ijay. Di damit nga rod amo tararamidon da. Husto daytan. Itay tapay ang nakasango iti taraon. Pudno mo ti magbagak. Nagalas ti ugali dagiti katrabahwak. Ay agoyong ka na go. Bagbagay mo tinagan mo nga agoyong. Apay marin atay tatibagam kanyak, Jura. Kasano? Dagitilatan ka trabahwam ti dakdakamatom kanyak. Bigat aldaw ken rabi adagitalatan ka trabahwam tis istoryaem. Di ka lang mauma. Talaga met. Kunamlan asino dagiti katrabahwak. Mangantan. Umuna ka na magan. Tagistoryak pa, Jura. Anya? Pare ako, barbaro dahi ta sapatos mo ah. Uwe na, pare Martin. Nangina tayo daw. Original. Ay na, makapaapal ka mag pare. Nginginain na gito usar mo. Ngam talaga ka di nga gikat ka niti trabaho. Kun naklaan da jay, pare Martin. Napatig kanyag ti trabaho. Aya, Uwen pare. Umay ka man kitay. Hinta ginom iti arak. ilibre na. Uwe na. Kakaiso na nga do ti kwartak. Uray man ibusin ta ti kwartak a Gismail ket mapalain. Ay buisit malain. Ho! Apay ago. Asino man ti pakabisitam. Asino ba'y kuma? Dagiti ka trabaho ka. Naladawak labasit asimrag iti trabaho. Naladaw kan kun kunadak din kanyak. Kat, talaga mat analadaw ka. Tanapuyatan kayo anaginom iti arak kin ni Martin idirabi eh. Wen, naladaw ang agpaiso. Saan damutin nga iparupa kanyak ang naladaw ka? Ay na, arsagid kalaunay ago. Anya laki din ni bakit? Sa anak ang naarsagid. Kaun ti aramida, bakit? At na panulot ko ang napintas sa pamadakas. Anya pamadakas asasawam dita, ago. Basta,
mabasam tulangan iti social media. Nabasam ka din dagiti impos ni Ago iti social media, Jonah? Saan pa, Sharon? Awan ngamin ti internet ti cellphone ko. Adto iti cellphone ko. Basaam dagiti pamamadakis nila kayo mo iti kumpanyada. Nan, basaag man? Ay. Nagalasan ti bagbaga dito ni Ago. Wen nga rod, Padaksin na matanda iti katrabahuan na. Basaam pa dito nga impos na. Dito kitaam. Ay, tiawanan bain nga Ago? Aguuyungan tiawanan bain. Imbaga na matanda dito yung social media abakla ti boss na. Ay na, kababain dahil nga inaramit nila kayo mo, Jonah. Mang padpadakis matan. Sa paiso ti ayunan dagiti nag-comments. Kaslay sulauna hindi naggrabyado. Ay, dilagbabay na yung Ago. Nagadun tinakabasa iti impos na iti social media. Nag-resign na kaon, Jonah. Sa nabalay, nabalis ko matin dagiti katrabaho amang busbusor kanyak. Dayta manen ti ibagam kanyak, Ago. Agresign ka na ano dayta ti kayat mo. Sigurado, saan dak mutlaeng nga papanawin. Gaputasyak, ti kalaingan iti dayja kumpanya. Kababain kit di agi impos mo iti social media. Anya laki din ni Jonah. Apay ko maakababayin kat pudno mat impos ko. Kasanon no nabasa di boss yo ti impos mo abakla. Anya ko manong mabasa na. Di nakbitla ka ba ilan niya ikatanday jay. Kaputa isumit la tinagkuna, akasapulan dak. Anya? Anya laki din nadandanag mo dita. Bakit? But niya kidi ang agresign na kaon. Tapno agnervyos mo't basit ti boss may. Ago, saan anasaya at daytang aramidem? Gaputalapdan na kang agresign? Ad-adda umutan ti mang dadaol ka dagiti katrabahuam iti social media? Pa-baby ka unay mo? Natureda ng agsaw, gaputa kailalaandak mutlaang iti kumpanya may bagay. Talaga anaturid ka. Agaw, nagpost ka iti kontra ka dagiti katrabahoam. Nabasam gayam, pare Martin. Wen, pare agaw. Nagatunga ron ti nag-comment. Asi ka ti paboranda. Saan kita dagiti katrabahoam? Talaga mo't ngamin. Amo Martin, no asino di nag-post, isaw ti mapaboran. Ay, unay laki. Di nasakit tinakam mo ka dagiti katrabahoam, pare agaw. Nadagsan tirik nagkadakwada, pare. Jay lakam malik ti kikitain da. Kaslasan da ngagkamkambalay. Kahit anya nga pare agaw. May mayat sa no aginom talangan iti arak. Ay, uwan man pare. Aginom taman kiti iti arak. Dahito man ti ipos ko, pare Martin. Pasagid da itong ibagak. Bato-bato sa langit. Ang matamaan ay huwag magalit. Naglaing ka pa yung agtagalog pare agaw. Huwag sasao kayo, kasla kayo perfecto. Nyom nagalas matlat ugali o. Dahil dati post ko iti social media pare. Asino nga di patamaam nita, agaw? Ay kat amin na. Dagiti katrabaho ak asip-sip iti manager Anya? Deta pare. Nakapusin iti social media. Sigurado nga dumanen ti agri-ax. Jonah, apay di lang maumuman nila kayo mo amang perperdi ka dagiti katrabahuan na. Apay ka di manen aya, Sharon. Apay di mo pa'y nabasa dagiti impos na iti social media. Saan pa, Sharon? At iti cellphone ko, basaam dagiti impupos na. Nan? Ha? Ay, mangibabain at talaga rin tiyeng ako. Imbaglakit din ata awan timang tutupkan kwa na akatrabahuan na. Gapo kadagiti ipopos na. Nataknang ngamin dagiti katrabahuan na. Sana kaskin nila kayo mo nga inuubing ti panunot na. Ha? Pasensya ka na, no naibagakin ka dayta, Jonah. Ay naayos lang ang Sharon. Pudnumat ngamin akas lang pampanunot nga ubing ni Agong. I-delete mo dagiti agkakadakas nga impose mo iti social media, Ago. Kababain. Anya
Laki din ni bakit? Madanagan launay. Delikado day tangar aramidem, ago. Inton kwan inikatdakan iti pagtrab-trabahwam. Gapo kadagiti ipopost mo iti social media. Anya laki din. Saan da nga rod ang maiturid apapanawin? Gaputa kasapulan da kiti kumpanyami. Anya? Kung kunaklaeng, agresaynak, tabot-bot ngiklaeng kita. Nukas pangarigan ta mapukaw akiti tayo kumpanya, ay kat mapilay amin na trabaho Anya? Kat no siya klati makabail amin na trabaho iti kumpanya may, payunar ko naman bakit? Agyaman nakta nakita ka dito'y sentro, sir. Apay ka di, Jonah, anya di baga? Di may papankin ni Ago nga asawak. Pudno ka di mapaspasakitan tirik na iti kumpanyayo. Iso ang nasakit tinakam na kadagiti katrabahuan na, sir. Awan ti parikot kadagiti taok iti naidya kumpanya. Nilaeng ago ti agar aramid iti istorya. Anya? Huwain, saan milatan niya ikaskaso, gaputa saan ba't apod no, dagiti ipopos na iti social media. Sir? Ay, jakap mo, no nalimbong pa ilaing ti panunot ni Ago. Madilaw labasit iti trabaho na. Agsintiran, ibaganan niya resign. Sir? Saan milatan niya ikaskaso dagiti magpagana? Ano tutupan mi, agpapada kami niya guuyong. Nay, agbilbilang kamutin iti sagsasangaribo iti sangwanak, pare agaw. Nay, da kamot gayam dita, pare Martin. Nangalamoy kadagita akwarta. Di talaang ikigit, pare. Ino, nagadumit din na ita akwarta, pare agaw. Makapaapal ka mo. Ay, mabit lang Nay, anya manan ngay na ita kakautom iti bangir a bulsam, pare agaw. Ato'y pare. Nay. Ino, sagsasangaribo man na. Ay, katuwan pare Martin. Awan pa'y makukwarta mo. Anya, ibagampay lang awan ti makukwarta. Ngam nagadumit na ita bilbilangan, pare agaw. Ay, oh my ka. Inta ginumiti arak pare. Siyak ti makamaw. Sky is the limit. Oray man ibusenta ti 20 milkat, okay lang pare. Naladaw ka matasimang pa diti opisina, Ago. Nabarte ka nga minidirabe, boss. Isuan, napuyatanak. Kanayon ka na maladaw nga umayag trabaho, Ago. Anya kanayon nag-amaladaw, boss? Talulaing matadaras ti malagip ka. Le, di ka kumamit agpungtot, Ikurkurik ko laeng ti kamalim. Ano kastamot laeng ti trato yo kanyak, boss? Agrisay na kaon. Anya? Wen? Agrisay na kaon, boss? Sige. No day tati ko nam, Ago. Agaramid ka nga ruda ni ti resignation letter mo. Tapirma ak adagosan. Asap. Anya? Seryoso ka, boss? Di ka kadi agang angaw laing? Total, kanayon mo matlaing nga ibaga akayat mo tag-resign. Ag-resign ka laingan, tapirma akong ti resignation letter mo. Anya, ti ko lang nga ta, kat agsardeng ti kumpanya no resign ka. Ado, ti sukat mikan ka, Ago. Boss, ay kun ko naklaan de jay. Sa anak batkat niya, ag-resign na talaga. Kasapulak ti trabaho, boss. Nakapangad din ako, Agaw. Ikatanda ka laangan dito'y kumpanya. Gapo itinaalas nga ugalim. Saan mi at tinutupan dagiti impopos mo apamadagas iti social media? Gapo ta awan mo ti kinapudnuna. Boss? Alaem amin ay nagargarit mo dito'y opisina kat agpaknikan, Ago. Saan mi apagan ano ti empleyado? Akasken ka! Awanan, inikat na ko niti trabaho. Bakit? Kung gunam, Ago. Daitang ti maganap mo. Anya nga ita? Tipo
boss mo, tinangikagkan ka. Agin re-resign naglaeng mat. Bakit? Yumimpay pa yung suda matain. Kasapulag ti trabaho. Kasapulag ka talaga. Bakit? Day takot ngamin. Nangatula unay ti panagkitam iti bagim. Intagarok mo asaan da ka nga ikatan iti trabaho. Anya ngay kita, agnatumkan. Nay, nagaduti naka-display nga imported adilata mi ti kabinetyo manang dilain. Sana all. Ay wala, ading Cesar. Da kami pa iti kunam, naimas ati sidsidaon mi kadi bayaw mo a hektar. Sana all talaga. Imbag pa'y kada kayaw, tado ti makmakan yaw. Idinto da tao, kat awan pa'y maisaang na. Anya, Ay, imalati wak, ta umayak bumulot iti bagas yaw, manang dilain. awan may pabulot ko kan kabaga, Cesar. Aha. Kunak man naglaplaposanan kayo ti abastokin ni bayaw hektar, manang. Sana pa yan nakagatang iti bagas mi. Isu nga awan, ti maipabulot ko kan ka. Ay, kasta kaday, manang. Ikanak man nga raw iti imported adilatam. Nakadumat ti nakadisplay iti kabinet yaw. Saan na mabalin, ating ko? Jakpay kaya't alukatan nagiti imported adilata. Kukwami lang dayta ka ni Hector. Imbag pa'y kada kayo kin ni Hector, takanayon anaimas ti sidsidaan nyo, dileng. Aywan ilang. Inangar ako kuti baka ti sidsidaon mi ken ni Hector. Nagimas Padigwan nakman nga ro, dileng. Naumaakmat nga minan iti pasig anatang. Kwa, basit lang di inangar ko ako kuti baka, ilang. Ha? Kasta ka de? Ay na, dakkel siguro ti sweldo nila kay mo ije pagtrabahuan na construction site. Iso akanayon latang adda kwartayo. Basit lang ti masusweldo ni Hector. Ngam, adagi patulod kada kami iti kwarta. Sino ngay? Jay kabsat ni Hector nga dayjay Amerika. Nagbak ng dayjaya kabsat na. Nagado ti kutsina kun mansion pa iti balay dayjay abroad. Ay na nagganasan. Awan nga rod parikot yung agasawa Anya laki din. Umapal ka manin ako nakilang. Ha? Nala. Nagatang kumatan dagiti ka sa pulak diti Tersina, ilang. Agawid akon. Tanay, makaig-igo pa kun itinapudot asabaw ti inangar akukod ti baka. Gimatang ka kumamot iti uray sardinas lang nga si dain ta itaapangal daw Diling! Kape, kanasukar lang ti ginatang ko. Kurang amin ti kwarta, Hector. Anya? Kitimutan ka pala kumaa? Bakit? Mabaina ka. Diyak kaya ti umutang. Ha? Anya kumangay ti pagbainam? Anya laki din. Nagadulaki din asa dita, Hector. Diyak nga rod kaya ti umutang. Mabaina! Nay, apay anak kami suot ka, bayaw hektar. Saan na may drawing turupam? Kasanaw? Awan pa yan masidsiday di balay. Bayaw Cesar. Anya? Awan masid si dayaw, iya balayaw, kunam, bayaw. Uwin bayaw? Di nakman pagkatawain, bayaw. Ha? Apay ngagkatawa ka? Bayaw? Di nakrabagan iti kasta bayaw. Nagadaw ti naka-display di kabinet yung imported adilata. Display laang nagijay bayaw. Nabayagan na sindami nagijay adilata. Anya? Awanin ti karga nagijay adilata, bayaw. Jakman amukin ni diling akabsat mo. Tay display na pailang nagiti dilata nga awanin ti karga na. Ay, anya laki din di jakabsat kaw. Para maglaunay. Ay, maglaki din. Tadapay na bati asiden may kininanang yaw. Alaim mo unta si din yaw kinidileng. Agyaman na, tatang. Kasaritak tuman day dyan nga anak kaw. Nalabas di kinaparamag na. Ay, kababain day tang raramidon na. Tatang. Awan medayam kanin yaw. Ngamno apay nga parparamag na anagadaw ti makmakan yaw. Tatang. Imbaga na pa'y kanya kiti na minsan. Nga day duldulin na kwarta yaw. Apaggatang yo kano iti motorsiklo yaw. Ha? Ay, kababain niyag paiso day tangar aramidan ti anak may. Nagposkol ti panagropro pa na. Anya
lakit din ni tatang. Jak kayat ako na ang dagiti tattao, ang marigrigat kami ni Hector. Ay, oo na yan day ta pa nagrasrason mo, Dileng. Para magkalaw na yan. Ay, kababay day ta nga ugali. Saan da kadilatan na pakibiyangan tatang? Jak kayat at tagiba si tendak dagiti kakaruba may. Ay, makamu ka. Bagbagaan ka ngam din akmat denggan. Anya nakit din ayan ni tatang. Basta sanda ko napakibiyangan. Aramidak ti kayat ko. Anya ti masapul mo kanyak, Dileng. Saan ka ding agpapautang ka, Nana Matilda? Wan, apay aya. Panggap ko nga minti umutang. Mano aya ti utangam? 50,000 pesos ko ma, Nana? Anya, pangalaan nyo nga iti pagbayad yaw nukas pangarigan. Inutan mi abayadan kanila kay ko Anya, Adda nga min napatag a pangusarak iti kwarta, Nana. mala, pagsaritaan tangarod day ta na imbag, Dileng. Nagadumatan day ta nga igigamam akwarta, Dileng. Daytoy. Wan, day ta sagsasangaribo nga igigamam. Nagpuskol matan day ta sagsasangaribo. Hey, baryak laang dagito isag sa sangaribo, ilang. Anya, bariyam lang ang dagita akwarta, Dileng. Ay katuan, jak pa yan amo no pangigatanga kadagito'y akwarta. Anya, Nagrigat matgayam no ano ti kwartam sika. oh, apay anak ko nam tigas na, Dileng. Addaman kan awan kwartam, agparikot kalata no sa dino ti pangigatangam iti kwartam. Imbag ka pa, saan ka ngagparparikot iti kwarta? Wala, nagadwa ti kwartak ilang. Nabnabsog ti bulsak. Agad, anya nga ro tigatangam dito itirsinak nga, Dileng. May salaang akinday. Anya, nagado ti kwartam nga may sala akin di tigatangam. Jak amo nga ro ti pangigatangak iti kwarta. Ay mabiit lang nga ron. Ikan ka iti may sa akin di, Dileng. Aha. Oh, atoy. Oh, ato'y matibayad ka. Ha? Sa nga ribo ti bayad mo kanya? Idin to ta piso laang ti ginatang mo. Awan nga rod baryak, tapasig abuo ti kwartak. Pasig asag sa sangaribo. Awan pa'y isukat ko di ta kwartam. Sige. Ilistang pa'y laang, tapayadak to ti utang ko. Piso laang matday to, ilang. Ha? Gimatang ka? Iti ka barbaro at TV ta? Bakay? Aywan, flat screen TV ti ginatang ko, Hector. Nangalamay iti kwartang inggatang mo iti ka barbaro at TV. Ay, di ka nagdamag, Hector. Ay, unay mo dati. Sapay nagpig sa tibulong ti TV. Bay aman, tapno mangag dagiti kakaruba ti kabarbaro at TV ta. Di ka lagbaba, hindi lang. Naka-full volume sa amot din na ita TV. Ay, anya kalakit din. Ay, Hector. Kaya't ko nga ron nga iparamag ti TV ta. Una yan, nalabas mo ito. Nay, nagadumit gayam ti kwartam manang Dileng. Nakagatang ka pa yan iti ka barbaro at TV yaw. Ay, ading ka. Manumat laday tangay. Nangalam nga iti kwartam manang. O, di ka nagdamag, Cesar. Anya ti masapul mo. Nay, kabarbaron sapay dita sa alasit yaw. Ay, ading. Nagngina day ta. Manungay. Nasurok a kwarta, Adayamot kas tama ng Dileng. Nasurok a kwarta ti bayad day ta asalaset. Ti kayat naasawan day ta, nangina. Anya? Sofa, dagiti babak ng day ta, ading ko. Inkarigatak ti gimatang, tapno saan da kami atag tagibasitan dagiti tattao. Asino kumangay ti mang tagtagibasit ka da kaya umarang? Dagiti mata pobre, akakaruba. Apay, isudala ang ayat ti makagatang iti kabarbaro agamit iti unag ti balay. Ha? Kabailak na ti gumatang iti kayat ko, ade. Dilay, gimatang ka manan iti salas ay tadyak amaw. Anya lakit din ni Hector. Apay, nasken ka di pa nga ipakaamukan ka ti panaggatang ko iti gamit ta. Rumbang ko mamamwak Nangalaman na niting gatang mo iti salas ay. Diskarte ka. Anya? Saan? Nakakasken ka, nakapoy, dumiskarte iti biyag, Hector. Aglaklakay kalatan iti unag ti sapin mo. Anya? Di ka katagyaman, taadamanin ka barbaro agamit ta.
Kasla daw uray madiling. Itay ka pa'y ang naka-istambay dito itersina. Or-orayag man di umay ag-deliver. Anya nga iti-deliver da. Baro a washing machine, ilang. Anya? Ay sus, agsasarunod ti panaggatang mo iti appliances Adda nga rod kwartak, di igatang ko. Ay, anya matan, nagbayag matan, dagit agi-deliver. Wan gayam. At iti utang ko a piso anday ta, piso. Ha? Kababain mat kan kaano jak bayadan di utang ko. Kinapudno na. Jakon inlis na, tapiso laang mo ti utang mo. Wan manumot lang ngay ti piso. Ibarbarsak ko lang, no da makita ki jo nagtibalay me. Anya? Ay wun, ilang. Kat no pagpigpigadak lang, ti sagsasangaribaw. Anya? Oo, makita mo ti kabarbaro a sapatos ka, ilang. Ha? Kabarbarumat nga agpay, so dahi ta sapatos mo. Branded data. Nangin at pinanggatang ka. Manungay. Nasurok a kwarta, ilang. Anya nasurok a kwarta. Kaya tasawan data. Nabalor ti sapatos ko. Di ka makagatang, kapot aglaklako kalaang ijitersinam. Anya? Nenay. Aday tanda urayat ilang. Malaha, panawan ka pa'y, tay naksabtan, day agi-deliver iti washing machine ko. Adda man ang kabarbaro a washing machine mo. Bakay? Adamanan alakay. Ay, mas daawak ka talaga ang dilain. Nangalaam nga iti kwartam. Ay, anya lakit din day ti ataw. Di ka nagdamag nung sa dino tinangalak iti kwarta. Mas daawak lang amin. Nagsasaron wag yung matang iti appliances. Ay, di kan mas daaw, Hector. Wino, nagbalin ka na po, sir. Iti maiparit at druga. Iso anagado ti kwartam. Tapisan kan tupay makitam. Apay ko mga aramidot day ta. Nangalaam nga ro iti kwartam ngay. Basta. Nangalaam ko na. Oh, Basta. nangalaam ko na. Unay mo dati. Itaman pa'y asaan ka mapan agparamag ka iti karo ba? Dilain? Kwa. Itay ka pa'y dito yung nagtibalay. Mas dawak man tadi ka mo tinrumrumwar. Kwa. Kin aplakas lamadandanagang ka itilangan. Anya ko mga iti pagdanagak, Hector. Madlaw itilangan makas lamadandanagang ka. Oh, Ay sus. kunakon kay. Ganda pa kadanagam. Kita man no, sino day tatataulan di aso, Hector? Nakita ko ni titawa. Sino? Karo ba limabas? Ay, agyaman na hak. Kunak mo sa bali na tao. Nana Matilda? Ay, agyaman na, nagpakita kamot laangan dilain. 2 bulan asaan ka nagbayad iti utang mau. Ikwa, Nana. Saan ka nagtungpal iti saritaan apa nagbayad mau? Basensya ka, Nana Matilda. Awan pa'y ngamin kwartami kanila kay ko. Apaya di mo pastor kanina na Matilda. Bakay? Ay sanan, kaya't ko laang asingiran ti asawam iti utang na. Ha? Nakautang ni Dilingking ka? Nana Matilda? 1 hektar, 50,000 pesos ti utang na kanya. Anya? 50,000 pesos? Ay, no saan na makabayad ita? Alaak amay, nagiti mabalin ko nga alaang di taunag ti balayaw. Pangasim, Nana Matilda. Hindi mo ko maaramidan da ita. Agbayad ka nga runan, no di mo kayat nga alaak, nagiti mabalin ko nga alaang iti unag ti balayaw. Awan pa'y pagbayad ko, Nana Matilda. Boys, sumrak tayo iti balay. Kat isurok dagiti mabalin nyo abagkatan. Awanan dagiti appliance sa ginatang kulakay. Di ka man kundero nga abdilay. Leksyon kin ka na ita. Nariga ngamin din na parang maglaunay, oh. Lakay. Anya nga ita. Buybuyaan na nagiti karo pati pa nagrunga abaw. Imutang kagayam iti kwarta ajak amaw. Oh, unay mo dato yan. Mababain, naglakay. Di ka ngamin nagpampanunod, dilay. Dahil ti maganap ti naparamag. Agbalbaliw ka kinay. No, saan ka may babay? Wan lakay. Pakawanan naklakay. Talagang agbalbaliw ako, lakay.